zihlanganiselwa kilomakhiwo obonako bese thina siyazethula bona zifike kuwe zisatshisa nanzi ezijujileko. Izolo kungene amanzi la ehlala khona sazama ukumbheka asangamthola kusukela izolo ebusuku asihlenga ngalutho sisinisa impilo zethu bengekho kubuyela emuva ngoba amanzi ngisathi uphume endlini siwabone esejomba izindlu. Ukhulu umonakalo ojiwe zingikhukhula kwaZulu Natal kuthiwa nanje kunabantu ababili esolo bakhambena amanzi abasafunwako. We would not let anything deter this investigation into Tembisa. If it's our own, we'll also root him out. And if there's any other person who is trying to deter this investigation, we will also be dealing with him. Abofokisi baphenya ukukhohlakala ekuzokela bona benziwa ngethenda esibhedlela seThembisa bathi bazayikhupha bebayibuyisele yokubafumbathisa abafumbathisi. These people here are saying they are tired of us, and in the next 4 to 5 days, they are moving us to the front lines in the war. Siyakhabiya isililo esivela ebantwini beSouth Africa esele bafuna ukubuya ekhaya kemva kokuthenjiswa yitwasiso yabo kade ngekho kani batsho basiwa ePi. Sathokoza ukufumana usilindile njengoba nawazi ukuthi ngalesi sikhathi asikhuthi siza nazo ngobunjalo bazo ngesidebele SABC1 akwande. Uyaraga umsebenzi wokufunana nabantu ababili abamuke namanzi okulandela inkhukhula ezisahlele eMshwathi ngaphandle kwePietermaritzburg. Lokhu kuza ngemva kokuthi izulu linekhulu izolo ebusuku. Izindlu zasala ngaphakathi kwamanzi kwabe konakala nendlela. Abahlanguli bafumene isidumbu somuntu onguma waseminyakeni yama-40 ubudala namhlanje. Abantu ababili bebangakatholakali nasayimoyeni. Liyaraga ijima lokufunana nabantu ababili abakhambene ngikhukhula eMshwathi hlanu kwePietermaritzburg. Imphathimadla zithi uyaraga umsebenzi wokusiza imindeni eyonakalelweko njengomani isifundisi salinde izulu elikhulu. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uthi sabathomile ngokusiza labo abonakalelweko. Inemizi ecishe ibalelwa ku100 esicabanga ukuthi iyona ebeneyinkinga kodwa ke sikhulumile already nobabumeke ukuthi cela basithola indawo for ukubeka ama-TRUs ukuthi structure at least babe khona abazoba khona kodwa kwayizolo kulale sebesithola isikole baphinde balithola ke futhi nendolo elizokwazi ukuthi lilekelele noma ke sesilithole nodaba lokuthi abaningi nxa ukuthi uma sizokufaka fanele sithola ama-details ukuthi uqhamuka usibesathola abafowethu labo okufika abangenazo izincwadi okwenza ukuthi isimo ke sazi ukuthi ke sikwazi bafaka abantu abanjalo. Abajidelene nomunye wabantu abasanyamaleleko uthi mkhulu umonakalo obaveleleko lapha. Izolo kungene amanzi la ehlala khona sazama ukumbheka asangamthola kusukela izolo ebusuku asimtholi up until namhlanje sikakamtholi. Sakalaza ukuthi ngalabhasi kuqhume amabesho ukuthi bathi amadamu. Abanye babungazimbi bengikhukhula bathi nanyana batshelwa ngobungozi bokwakha lapha bahlezi khona kodwa bekungekho lapha ngaya khona. Nikwazile kodwa ukuthi nikwazi ukuhlenga izinto nje eningase niyisebenzise njengomazisi beni. Asihlenga ngalutho sisinisa impilo zethu bengekho kubuyela emuva ngoba amanzi ngisathi uphume endlini siwabone esejomba izindlu sabona ufuka wabuyela lapha ngeke usaphuma. Bona besazi ukuthi kunomngozi kwakha eduzane namanzi but besinaleyo brave nyani yokuthi because asinayo indawo yokufihla ikhanda and yabona nje angikhule kulesimo engikhule kusona then uma wayesethola lelinxiwa so nambe ngithi ngizama ukuthi ngilwele lona but okwenzakalile kube buhlungu yesi ngilimalile but it's fine, it's life. Besizela khabako basabeka ilihle libukhali njengoba nokukhulunyisa izulu elikhulu endaweni eziningi zesifunda sakwaZulu Natal. Iphiko lamapholisa eliphenya amacala abekelelwa phambili lithi angekhe liphazanyiswe ekuphenyeni ikhonakalo yokuthi kwenziwe ubukhohlakali nokukhwabanisa isibhedlela seThembisa. Lokhu kuza ngemva kokuthi kubotshwe ilunga lephikweni lesikolo sesibhedlela seThembisa kosondo ngokulinga ukufumbathisa ufokisi ophenya icaleli. Laba ababili bavele ekhotho kamagistrata wePitori ngamacala obukhohlakali. Icala labo lithuliswe leveke zako. uZakaria Chisele osiphathiswa esibhedlela seThembisa kunye noPapitiye olifokisi ephikeni olikhethekile kulabo fokisi bavele kafeaturesane ekhotho kamagistrata wePitori.
kuthiwa batsho utshisele ngokusizwa ngutsiye balinga ukufumbathisa umphenyi ukuthi bangatshutshiswa ephenyweni lokukhwabanisa nobukhohlakala esibhedlela seThembisa. Icotha lombuso belingakakulungela ukuragela phambili ngendaba yesibawo sebheyili eksilinge icotha labasolwa. The two officials were arrested yesterday and the state still needs to do their bail investigations so that we can determine whether we will oppose or not oppose their release on bail. Bakuthiwa batsho bathokoza umphenyi ngenkulungwane ezilikhulu zamaranda bangazi ukuthi umphenyi lo uyingcenye yesiqhema esiphenyako. Iphiko labofokisi likandelela ukuthi lokhu kuyatshengisa ukuthi lizimisele ngokubopha laba abathindekako ebukhohlakaleni besibhedlela seThembisa. Our own. That is to show that we would not let anything deter this investigation into Thembisa. If it's our own, we'll also root him out. And if there's any other person who is trying to deter this investigation, we will also be dealing with him. Ngokukula ngomnyaka lo iphiko elikhethekileko labaphenyi likhipha umbiko wesikhatshana oveza ngokunabile ukuthi inqhema zendlelesi zamathenda nemphathimandla zezempilo zebanjani amabhiliyoni wamaranda esibhedlela seThembisa. Iphiko labofokisi lithi linethemba ukuthi laba abathindekako bazoqalana nesandla somthetho. Imindeni yamadoda ali-17 arageleleke esiphandeni seBidonbas e-Ukraine iba urhulumente weSouth Africa bona babuyise baphephile. Amadoda la kuzwakala bona adoselwa eRussia ngesithembiso sokuthi ayekuthwasiselwa ukuba bogadi khona solo barageleleke elizweni ukusukela kwangovela bahlinze. Imindeni ithi abantu aba basiwa amajoni aqatshwako bazifumene sebalapho ngombana bathenjiswe umsebenzi. Kuthiwa batsho abantu aba badoselwe eRussia ngesizo labantu ekuthiwa batsho banokuthindana nomkhondo wesizwe phathi. Ivideo efunyanwe yi-SABC etshengisa isiqhema samadoda weSouth Africa ekholwa bona seRussia. Amadoda la abonakala ambethe ijinifomu yamajoni nebheji yeflarha yeRussia. Begoda indoda ezwakala ikhuluma ngemva izwakala isithi sayokulwa noZelensky asitshume ngameli we-Ukraine uVolodymyr Zelensky. Akwaziwa kuhle bona ivideo lo igadangiswe nini. Amadoda eSouth Africa ali-17 iningi lawo ekungewa KwaZulu Natal ayalila abawe imphathimandla bona ziwabuyise ekhaya. Abanye bakhamba ngovela bahlinze basukela edoyelweni King Shaka Airport bayokubhoda eDubai bese nabasuka lapho badlulele eRussia. Omunye wabo uthi bahwalwa kwathiwa bayokubandulela ukuba bogadi bentatanyiswa. Batsho bathenjiswa nokuthi bazokuphurwa ngemali engaphezulu kwe-40,000 yamaranda ngenyanga. Kodwa bathi nabafika eRussia batshelwa bona bacatshelwe ukusiza amajoni weRussia ukulwa neUkraine. How long will it take? Because our situation is dire here. It must happen in the next 2 to 3 days. These people here are saying they are tired of us, and in the next 4 to 5 days, they are moving us to the front lines in the war. Umswekhabo Mlungisi Mncube uhlangana namadoda arageleleke eRussia. Uthi umntanabo wathenjiswa ukubandulela ukuba ngugadi okhethekileko begoda ekuthomeni watshelwa bona uzokuya eKenya. Uthi abaqashi bakhe bamnikela imali eyi-80,000 yamaranda bamthembisa nemali pheze esigidi samaranda nakabuyako ngemva komnyaka. They didn't know they were going to war. They believed they were going for training and would come back to be part of MK security forces. Those who recruited them, we don't know what their intention was, but we know they were given money. Umncube uthi umndeni wakhe ubawa kakhulu bona indoda nabo ibuye ekhaya. Uthi unevalo lokuthi nakungahlomba kuba namagada angathathwako amadoda la angagcina ngasabuye ekhaya. Nasibuya eNtolo. Mina ngizizwa ukufana sister kahle kahle. Akukho la kushintshe khona. Lo baba lo njengoba alapha ejele akungijabulisi. Umfundisi weZimbabwe nendodana yakhe bagweja ukudelikelwa ijele ngecala lokulinga ukubulala ngokuqunda izandla zikaDumsani Mahlangu kanye umkakhe ugwetshwa iminyaka emithathu. Sisaraga lapha mbukeli kanina sikuphundileko indabezi uyasithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku-Facebook. Namba sikhala. Namhlanje ekomitini ephenyako kaNkabinde ujaji uBhesi Nkabinde uveze ukuthi baqale khulu insolo zokukhukuthisa imali ezisolakala ngokuthindana lapha ke ngokumphathiswa eGauteng uAndrew Chauke.
bathokozisiwe ngokubamba imbizo eyithwayamlando we-G20 ogade ukhanjelwe baholi bephasi lonke abazimisele ukuvuselela ibumbano lamazwe ngamazwe epolitikini ethinta isebenziswano namazwe wangaphandle. Having the first G20 summit in our history on the African continent, and by itself it's a great achievement. Abanye abaholi abakhambele umhlangano lo bathi umhlangano lo ube ngokuqhakatheke khulu emazweni weAfrika. That this summit is held on the African continent. It shows that Africa is taking its place in the global economy and the importance of Africa to the future of the global economy. Amazwe angaphasi kweSADC athi amaqalondanzi womhlangano lo akhambisana nesibophelelo sabo. Our work on disaster risk reduction, climate change and food security must be transformative. It also requires partnership built on accessible finance and fair technology transfer. Kodwana umbuzo khona njenganje ngothi ihlelo lokudlulisa umhlangano lo liyokwenziwa njani njengombana iAmerica ngiyo ekufanele yamkele umhlangano we-G20 kodwana usihlalo weWashington ukuphayile ukukhambela umhlangano lo. We will look at a member of the South African Foreign Service that are equally ranked to the rank of a charge to then bestow that responsibility on the USA. So we will hand over with honor our debate and the outcomes of our G20 presidency. Njalo isivumelwano esenziweko samkelwe ngibo bonke abaku G20 bonke njalo abachongazwe linye bathi bona bafuna ukubona amachuguluko ephasini. Asinqabeze mbukeli ngendaba esanda ukudlula le kokwakho indaba ye-G20 ephethwe kosondo lapha eNazareth nokho asithike ukuragela phambili nje siyokuqalela lapha indaba zethu eziragela phambili kulindeleke ukuthi avele phambi kwekomiti yeParliament usomabhizinisi obotshiweko uVusumuzi Khedmatala osolwa ngokuthi wasekela iANC ngemali namalamba ahlaza ngo-2017. Njalo kulindeleke ukuthi avele phambi kwekomiti yeParliament kusasa usomabhizinisi obotshiweko uVusumuzi Khedmatala osola ngokuthi wasekela iANC ngemali nangamalamba ahlaza ngo-2017. Lokhu kunjengombana umzenda walokhu wozokuhlela kwezevikeleko osele athethe umhlala phasi uAndy Mashile kunye nesazi sezobelelesi uChet Thomas kuye namalunga wekomiti yeParliament aphenya ubukhohlakali basendleleni echinga ejelele Khosi Mampuru elisePitori lapha ebayokulalela khona ubufakazi bukaMatala kusasa. Igama likaMatala lihlotshaniswa nensolo ezimbi ezibalahlangana ukucabhela nakukhutshwa amathenda wamapholisa ukwenzela bona kuzuze ingqhema zehlanganyela yobulelesi ekuthiwa batsho zivikelwe bosopolitika abaphezulu nengikhulu eziphezulu zamapholisa. Umuntu ekuthiwa batsho umfundisi weminyaka ema-56 ubudala utabuka elizweni leZimbabwe uSolomon Mhlanga nendodana yakhe iminyaka ema-21 ubudala uEnoch Mhlanga nonkosikazi zakhe uLetness Mhlanga abalahlwe licala lokulinga ukubulala nokuthumba uDumsane Mahlangu weminyaka ema-31 ubudala ngomnyaka opheleleko. Ikhotho kamagistrata wemalahleni eMpumalanga igobe umfundisi loyo nendodana yakhe idilika jele ngokulinga ukubulala. Unkosikazi kamfundisi yena ugwetshwe iminyaka emithathu ejele ngokuthumba ungazimbi. Abasola bathathwa bathumba uMahlangu bamenza isihlungu sokumqundula izandla zombili. Ungazimbi uDumsane Mahlangu uthi isihlakalo simtshene enhlungu emzimbeni kunye nemkhumbulweni njengoba na ubhlungu abamjiye nabo buyichugululile impilo yakhe kunjalo nje kutsho bona angeke asakwazi ukusebenzela umndeni wakhe. Ibandla lezokuthushiswa komphakathi eMpumalanga lisamukela isigwebo kanti umndeni uthi utholile ubulungiswa. Ngizolala bengalala nasebusuku yabona ngicabanga yabo at least manje uthizwa msekhulekile ngiright lokwenzakalile. Mina ngizizwa ukufana sister kahle kahle akukho la kushentshe khona ngoba kuzokuhlala kuso yabo lo baba lo njoba alapha ejele akungijabulisi ngoba isimpilo engaphila abantu edini yabantu esiphilayo lokho okwenzile ulahlwe ngisathana enojiwe yaphika futhi.
ababeke indaba bethu akhange banikelwe imvumo yokungena ekhotho. Sikhuphukile isibalo sezenzo zokukhahlumezana ngokobulili esifundeni saKwaZulu-Natal. Iyingi ezilikhomba zesifundesi zibe nesibalo esiphezulu sezenzo zokukhahlumezana ngokobulili ebantwaneni beminyaka engaphasi kweli-12 ubudala. iThekwini, uMgungundlovu neKing Cetshwayo seyingi ezibonakala zilitsaba zamacala njalo. Undunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ubambe umhlangano nababika indaba eThekwini namapholisa namhlanje. Sikhuphuka ngendlela ibabazekako isibalo sezenzo zokukhahlumezana ngokobulili nokubulawa kwabomma. Imbalobalo ziveza bona qobe lilanga kubulawa abomma abathathu ababulawa babantu abathandana nabo. Abomma abangaphezulu kwamaphesenti ama-33 abaneminyaka eli-18 ukuya phezulu sekhe bakhahlunyezwa ngezandla, bakhahlunyezwa babantu abathandana nabo. Imphathimandla zaKwaZulu-Natal zithi isifundesi sinesibalo esiphezulu sokukhahlumezana ngokobulili ekuyinto ethwenyako. Njengohulumeni wesifunda saKwaZulu-Natal siqala umkhankaso lo weinsuku eziyishumi-nesithupha oqala mhla 25 osuku lakusasa kuzoba umhla ka-10 December ukuthi sonke kufanele siphume umkhankaso wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Siyazi bakhona besilisa abahlukumezekayo kodwa siyazi ukuthi ibale phezulu kakhulu izingane nabantu besifazane. Going to continue to arrest those perpetrators, especially the GBV. So if you want to make miserable your family's lives and your children's lives during the festive period, we're not going to spare you in terms of arrest. We have cited many cases where we have been also delayed on arresting perpetrators. We have enhanced that capacity. Uhulumende uthi uqinisa ukusebenza kwamahlelo wokubambisana nomphakathi njengomzamo wokuphandlulula abomma nabantwana. Okufikela nje ijimeli lifinyelele amalunga womphakathi angaphezulu kwama-30 nethoba wenkulungwane esifundeni saKwaZulu-Natal sokana. Asicale umbono wakho mbukeli ngokumenyezelwa kokuthi ukukhahlumezana ngokobulili nokubulawa kwabomma kuyihlekelele enkulu lapha ekhethu. Naku uyalandela umbono wakho mbukeli. Loyo kerela ukuthi yena uyahlukumeza ngobulili loyo ke enze ngaisibonelo bonyana la eSouth Africa uhlonipha umthetho. Nayo kodwa uhulumeni ebheke phela ukuthi akusibo makuphela abulawa namadoda abulawa namadoda ahlukumezeka. Lento ayibe ngobulili ingakhethi ukuthi umuntu esimame wesifazane eyisahlukumezeka sonke ukuthi amadoda ancane akhuluma ukuthi manje ayaqinisike ngempela. Kudala silila kudala sikhala isikhalo somuntu asiyoyo eMzantsi Afrika. Bail ayivalwe for abantu abanjalo umkhathi ngoba umuntu umnikela ibail uyaphinda nokho azokwenza leyo nto bekayenzileyo. Abantu mabahlukane nokuhlukumezana nabantu. Uhulumende makayimele ngenyawo leyo into. Sizawumncedisa nathi. Umbono ngiyombukeli SABC izokuthwesa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. Kezimali eRandali insinzile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Siyaloshisa ekhaya ngomvulo onezulu elikhe latholakala endaweni ezinye zangapha ngeGauteng. Nokho ke livulile ngetshingalanga yenarha yeSouth Africa amathuba wezulu makhulu hle emkhawulweni khulukhulu wangalenge
Durban nangaleke ngeFreystata ukuchinga lapha eMpumalanga maningi amathuba wezulu nge80% nakezinye indawo zangale ngeLimpopo ukuthi eGwini la ngapha ngeKZN siwathole nge60%. Nasithi siyaqala kusasa amathuba wezulu abuyela khulu ke endaweni zangaleke ngeLimpopo esifundeni seMpumalanga eKZN nangale ngeFreystata nge60% ukuthi ke lisavule njaya ngale endaweni zangeTshingalanga yeSouth Africa. Mijijo eduma kumbi khulukhulu ke kulezi ndawo zeMpumalanga nangale ke endaweni yangale ngeLimpopo yentsheje niyelele kunamhlanje singokuhlwa nakusasa sisasitholile isilemukiso kulezi ndawo naphakathi nenaga yeSouth Africa lapha esifundeni sangapha ngeGauteng mililo ke engahle ibe khona leya esifundeni sangaleke ngeTshingalanga Western Cape. Sicala lapha amazinga okushisa sithome ngapha ngeGauteng lipholile nangemva kwamadina iPitori nge21 neBronco Sprayed kanti ke nasiyocala lapha eLimpopo sibona lapha ke liphole lapha eDzanini ukuthi kezinye indawo zonke pheze lifuthumele sibona lapha iThoyandou nge25 siyocala eMpumalanga libonakala lipholile endaweni eziningi bomhlanga kwaGafontein Machiring lapha eMelo pheze kumakhaza imini yonke kufuthumele eMkhondo nge26 angithi lapha esikhukhuza nge26 ngemva kwamadina iKwaZulu Natal le ebonakala lapha ePietermaritzburg lipholile nendaweni zalapha eMnambithi lapha eKokstad limakhaza imini yonke eRichards Bay kufuthumele ngemva kwamadina nge25 siyocala eEastern Cape bonakala ke ichisa kezinye indawo ezifana nalapha eWillow Graaf Reinet kezinye indawo kufuthumele iWestern Cape leya ke ebonakala lapha eCape Town nge35 liyachisa khulukhulu eFredendal neClan William lasibone khona imililo yemango engahle ibe khona eMossel Bay yona ke ipholile iNorthern Cape ibonakala ifuthumele bese kezinye indawo kuyachisa ePinkton nge35 sibona lapha eFreystata nakhona kufuthumele kuphole lapha eFixburg sibonana lapha ke endaweni zangale ngeNorthwest lizakuphola lifuthumale ngokuhamba kwesikhathi sibonane ngesikhathi esilandelako tido